Poštovanje. Bilo je sjajno. Imamo dosta... Zajednice, manjinske zajednice su dio našeg bogatstva, naše kulture, naše tradicije i osim toga naravno su dobra, odlična poveznica prema svojim matičnim zemljama. Jedna bitna, ona koja su jako bitna ovdje. Ovo je neba, to nije tu napravljeno. Snaga tog motora. Opet snaga motora. Ovi su 120. Svako dolje. To je čudo za siliranje kukuruza. Dobar je. Kravi. Radimo, znači, graviranje, tjeskarenje, znači svoje proizvode pokušavamo, tako da svaki kupac može nešto za sebe naći, da se prilagoditi. Zajednički sir sa tartufima, vjerovitima, listamo vedi banan. Dobar dan. Kako je ovdje dobro, jeste zadovoljni? Jesmo, poštovanje vama. Da.